okukhulu ngibingelele nonke nina ningamavolontiya ngithi sanibonani dumela molweni amsheni limasiyari mandla yabonga ngijabula kakhulu kuba lapha phakathi kwenu bathe mabengitshela ukuthi kuzoba namavolontiya angizange ngicabange ukuthi kuzoba nabantu abaningi kangaka nigcwele ngendlela emangalisayo futhi ezawuthusa nabanye abangahambi nathi base bayancancazela la bekhona bayabona ukuthi iANC iyaphila ngempela kule ndawo. Ngithanda ukunibonga ningamavolontiya. Ngiyanibonga ukuba kwenu lapha. Kuyabonakalisa ukuthi ngempela nizimisele ukuyisebenzela inkongolosi futhi nizimisele ukuthi kulolu khetho osiya kulo iANC iwine lolu khetho iwadlule wonke lamapatinyana nalawa avumbuka izolo namini iwashaye iwabekele eceleni. Ngiyajabula ukuthi nina ningamavolontiya kuzoba yini anizoba niqhuba umsebenzi wecampaign yethu. Ngomgqibelo sizoba sithula imanifesto yethu. Le manifesto yethu izawuthulwa ngomgqibelo. Bazothi mabayibona le manifesto bazomangala ngempela ukuthi inkongolosi iphuma nemanifesto ezokwazi ukuthi ise iSouth Africa phambili. Le manifesto yethu ibhalwe yini ninonke ngoba kulonyaka ophelile sazinika isikhathi sokuthi sihambe kuwo wonke ama-province, kuwo wonke ama-region, saya nakuma-zone, saya nakuma-branch. Sathi masike sibuke ukuthi sifike kuphi na ngale manifesto yalolu khetho esadlula kuwo. Nina ke naphawula nasibonisa ukuthi lapha nisebenzile kusashoda lapha nalapha nalapha, kodwa eyona into esayimamela kahle kini ningamalungu eANC nabanye abasupporta iANC bathe nani nithe nisafuna ukuthi iANC ibuye ikwazi ukuqhubeka ngalomsebenzi eyawuqala ngo1994 ngoba umsebenzi owenziwe iANC kuleminyaka e30 edlulile imisebenzi eyisimanga kakhulu. Nabo laba abangahambi nathi bathi noma beyibheka lemisebenzi bayasho ukuthi le South Africa esiphila kuyo namhlanje ayisafani nale ya South Africa la bekuphethe khona amabhunu. Kunoshintshi olukhulu olubekhona lapha eMzansi Afrika. Bayathanda noma bathandi izinto ziguqukile. Impilo zabantu bethu sezingconywana noma singakafiki lapho sifuna ukuya khona, ngoba indlela yethu ngempela isende. Sisafanele ukuthi sifike lapho okhokho bethu no president wethu wokuqala
uJohn Langalibale Dube la wayefuna ukuthi sifike khona asikafiki kodwa sisendleleni siyakhona. Nalabo abangasithandi bathi uma bebheka imisebenzi eyenziwe u-ANC bayasho nabo ukuthi no cha ngempela i-ANC isebenzile noma kunobunzima noma kunezinto esifanele ukuthi sizenze kodwa uqongolosi usebenzile. Sathi masingena embusweni ubaba Mandela wazwa ukuthi abantu abadala upension bawuthola mhlawumbe once every 2 months, nakhona bawuthola ihalf yaletholwa ilabelungu. Wavele wathi upension uzawulingana kubo bonke abantu. Namhlanje ogogo bathola upension every month, nakhona bathola o-2,000. Themba ukuthi uma uminister wezemali uma ekhuluma ngolwesithathu uzawubona naye ukuthi wenzani ngale pension, ukuthi azame ukuthi ayikhuphule kancane njengoba bogogo baloku besho. Yabona la ngihamba khona uma ngihlangana nabogogo bathi awu president sicela ukhulume noGotongwana ukuthi asibonele nathi athi ukukhuphula kancane yona le pension ngoba imali yethu manje seyancipha ngoba ama prices akhuphukile. So ngizomhlebela ke ngiyombona namhlanje ebusuku ngizothi kuye hawu mfowethu ogogo bayacela ukuthi uthi kancane nje uyikhuphule. Yathemba ukuthi uzomamela. Ubaba uMandela wathi mayengena eba upresident wathi abantwana bethu bafanele ukuthi babuyele ezikolweni. Abantwana babuyele ngobuningi ezikolweni. Kodwa wathi ufanele ukuthi sibe nale izikolo eziningana lapho kungazobhadalwa khona i-school fees. Wase uthi izikolo eziningi mazikhansele i-school fees. Namhlanje ezikolweni eziningi akukhokhwa nesenti. Abantwana bethu bangena mahala esikolweni. Uke wayibona phi into enjalo? Yaqalwa ubaba uMandela wathi ufuna abantwana badle esikolweni. Namhlanje abantwana abadlayo esikolweni u9 million every day. Kusukela Monday kuze kufike Friday. Sesizoqala futhi manje sifake nokunye ukudla kwasekuseni ukuthi bathole 2 meals a day abantwana bethu. Ile misebenzi eyenze uqongolosi. Mina nokuhamba ngiye emazweni ngiyahamba ezindaweni eziningi ngiyaye ngimamele abanye president ukuthi bathini nezinto abazenzela abantu. Kodwa lokhu ekwenza la eSouth Africa angike ngikuthole kwezinye indawo la ngihamba khona. Kula kuphela eSouth Africa la uhulumeni athi umntana mayezalwa uhulumeni uthi lo mntwana wakho sewuzoba umntwana wethu singuhulumeni. Uzothola igrant sukela ngesuku lakhe lokuqala emhlabeni until abe ne-18 years athole igrant. Lokho siqhuba nabo noma kanjani kuzohlala kunjalo noma besigxeka abanye bathi no
senza ukuthi abantu bala eSouth Africa babe dependent. Sithi vele abantu bala eSouth Africa they deserve lokhu okwenza uhulumeni ngoba uhulumeni wabo bebengenayo uhulumeni wabo before 1994 manje banohulumeni wabo uhulumeni wabo uzobayenzela konke okuhle futhi sathi masingena bekunabantu nje aba-8 million abasebenzayo imisebenzi beyingekho mningi kodwa kule 30 years abantu abasebenza la eSouth Africa manje abaqashwe formally bangu 16.7 million sikhuphule abantu abasebenzayo ngenani elilingana nalabo futhi elidlulayo labo abebesebenza ngaleso sikhathi umsebenzi wakakongolosi ke loyo okwamanje siyazi ukuthi abantu abaningi abasebenzi lokho siyakwazi siyazi ukuthi abantu badinga imisebenzi siyakwazi lokho sisebenza emini nasebusuku ukuthi sakhe imisebenzi kwathi makufika iCovid-19 salahlekelwa imisebenzi ngengu-2 million yanyamalala nje imisebenzi kodwa leyo misebenzi eyalahleka ngo-COVID-19 seyibuyile yonke futhi sesakhe neminye imisebenzi ngaphezu kwalabo abebelahlekelwe imisebenzi imisebenzi kankongolosi ke leyo sithi nakulabo abangakayitholi imisebenzi sizoyakha sizokhuluma ngakho ngomgqibelo masithula imanifesto yethu ukuthi imisebenzi sizoyakha kanjani na ukuthi ulutsha ukuthi sizobakhela kanjani imisebenzi laba ku-15 ufikela ku-30 hayi ukuthi laba badlula ku-30 asibanaki nabo sithi bafanele ukuthi bathole imisebenzi ungatholi ulutsha kuphela so imisebenzi sizoba siyakha ukuthi bonke abantu bakwazi ukuthi babe nalo ichance yokuthi bathole imisebenzi manje okunye sikwenzile ukuthi eyibhedlela siyakhe iy'bhedlela eziningi namakliniki lamakliniki eniwabonayo la nihlala khona amaningi wawo wayengekho ngalesikhathi semibuso yokugcinezela siyakhile amakliniki sakhe ney'bhedlela last I think uJanuary ngeza la I think December or January bengila sizawuvula isibhedlela esikhulu khona la eKZN esibizwa Pixley Seme Hospital ucomrade Zweli Mkhize nguye wayiqala le project ukuthi kube nalezo sibhedlela and ngisamncoma namanje ukuthi wayenza ukuthi sibe nesibhedlela a state of the art asikho esinye isibhedlela esifana nalesi esilapha khona lapha eThekwini namanje sisambonga ukuthi ube nayo lowo mbono ukuthi yes sibe nesibhedlela a state of the art hospital sakha nezinye ibhedlela eLimpopo manje sibhizi sakha esinye isibhedlela esikhulu naso nakwezinye indawo emakhaya sizakha ibhedlela so umsebenzi oyenziwa ukhongolosi umkhulu futhi umningi asimanga ndawonye siloko siyaqhubha abantwana bethu uma bepase umatric and lapho ngifuna ukuncoma iKZN ukuthi iKZN kwezemfundo ngempela niyabonisa ukuthi niqhubekela phambili imatric pass rate yenu this year
nikwazile ukuthi nizikhuphule niye phezulu. Siyanibonga khona la eKZN ukuthi ku-matric nisebenze kahle kakhulu. Abantwana abangena e-university nalabantwana abangena ema-college bayakwazi ukuthi bathola amabhazari. I-NSFAS this year izawukhipha amabhazari alingana ne-1.1 million ukunika abantwana ukuthi bayongena e-university. Saqala nje ngokunika abantwana abangu-100,000 some few years ago. Manje sesifike ku-1.1 million. Batholani kuleyo bhazari? Bathola imali yokungena isikole, i-tuition, bathola iy'ncwadi, bathola imali ye-transport, bathola imali yalapho bahlala khona, baphinde bathole nemali yokudla. Ibhazari yonke ephelele ika-NSFAS. Into enjalo awuhlala uhlangana nayo kwamanye amazwe, ukuthi abantwana bala eSouth Africa banethuba elihle kangako lokuthi bayongena e-university bathole ibhazari, a full bursary, bakwazi ukuyongena esikolweni. Yes, kunalabo abanye babizwa ukuthiwa i-missing middle, labo abazali babo bahola 300,000 nokuya phezulu. Nabo sesibayenzele ibhazari scheme yabo ukuthi nabo bakwazi ukuyithola leyo bhazari scheme. Abantwana bethu bayakwazi manje ukuthi bangenele imisebenzi ebesingazange sicabanga ukuthi abantu abamnyama bazokwazi ukuthi bayenze. Abanye ama-pilot, ama-aeroplane lawa, uthi mawungena uthola ukuthi abantu abamnyama kuphela. Ekuqaleni bowuthola abelungu kuphela. Uthi uya ku-National Defence Force yethu uthola nabantu besifazane bangama-general behambela phambili. Konke lokho kwenze uhulumeni wala eSouth Africa. Enye yona into enza ukuthi abantu babone imisebenzi kaKongolozi, kulapho si-akhe izindlu, sanika abantu izindlu, sakhe 4.7 million yezindlu, sinika abantu indlu mahala. Ayikho enye indawo engiyaziyo la ukwazi ukuthi unikwe indlu. Uhulumeni these days wakha indlu nge-160,000 rand. 160,000. Siqede lapho sithi woza mama, woza baba, nayi indlu sikunika yona, awukhokhi lutho. Ungena endlini ungakhokhanga lutho. Ngithe ngise-Western Cape, u-MEC wakaKhokta wathi kimi, President, sakhe le ndlu nge-160,000. Sinika lo mama indlu, kodwa namhlanje sithi uma sibheka i-value yayo ukuthi le ndlu lena ingaba yimalini na uma ithengisa, bathi is 400,000. Ngamanye amagama uhulumeni uvela kunike i-asset, indlu siyakhe nge-160,000, sivele sikunike indlu worth 400,000. Lapho ukwakheni izindlu siyaqhubeka ngakho. Mina ngabona kahle ukuthi lento yokuthi sakhe izindlu, sinika abantu bethu izindlu, ukuthi isho ukuthini empilweni zabantu. Ngayibona ngise-Eastern Cape, ngise-Eastern Cape, ngathi mangihamba lapho besihamba nje, ngihamba namanye ama-volunteer, siyahamba estradeni nama-volunteer, siyenza i-door to door, singena endlini, siyaphuma singena endlini.
uma ngiloku ngihamba emgwaqweni nangu umunye umama uyeza uyagijima uthi president ngifuna ukuthi uzobona umhlolo engenzelwe wona uhulumeni ngathi umhlolo onjani lowo mama wathi no ngifuna uthi uzobona lo mhlolo ngathi mama sifuna ukuthi siyongena kwenye indlu wathi no ngifuna ungene kule yami wase ungibamba ngesandla lo mama wase uyangidonsa and lo mama ilabo mama uyababona nje uma umbuka lo mama uyabona ukuthi no umama alright kakhulu alright uyabona ugrand umama ugrand nje wase umbamba ngesandla lo mama manje ama-comrade bengihamba nawo bathi no president ungayi ngathi hayi ningabi nomona lo mama uyazi ukuthi ungiyisa kuphi wase uyangithatha lo mama wayengifaka sangena endlini yakhe wathi president ufuna ukuthi uyibone indlu yami enganikwa uhulumeni ka-ANC sangena-ke endlini uyabona ijarti lakhona liyabonakala ukuthi utshale notshani kuhle impela wathi ngena president ufuna uyibone le ndlu isimanga engenzelwe sona u-ANC angena-ke nalama-comrade bayangilandela so uthi umama uthi buka-ke uyayibona i-sitting room yami inhle angithi ngathi hayi ngiyayibona wathi le ndlu ine-ceiling inamathayili phansi ngathi hayi ngiyawabona mama ngiyakubongela wathi no ngifuna ukuthi uzobona ikamere la ngilala khona ngempela so lama-comrade engihamba nawo athi hayi president awukwazi ukuthi uyongena ekamereni so nami-ke ngase ngiyakhumbula ukuthi la ngikhuliswa khona kwaRamaphosa abazali bami bathe ungalingi ungene ekamereni yabantu abadala kodwa lo mama akasimdala kakhulu so wabona ukuthi lo ngiyangabaza wangibamba futhi ngesandla wangidonsa wathi ngena nayi ikamera yami wangena-ke wathi uyawubona umbhede wami ngathi hayi ngiyawubona mama ngabona nami ukuthi lo mbhede muhle une-bed spread uyambona ukuthi labo mama laba abazithandayo uyazithanda lo mama une-bed spread and une-headboard enhle yonke into ihlezi la efana ukuthi ihlale khona wathi lo mbhede ngiwuthenge last week ngathi hayi ngiyakubongela mama wathi ungahlala kuwo lo mbhede baje ngathi hawu mama hayi ngiyaxolisa bathi hlala kuwo ngase ngiyahlala hayi nami ngezwe ukuthi hayi lo mbhede hayi umnandi lo mbhede wase wathi ungabeka nenhloko yakho emcamelweni ngayibeka inhloko kodwa hayi ngavuka masinyane ngathi hey umama ekhaya uzawuthini na bangangithola ngikule simo lesi ngase ngiyaphakama wathi no angingaqedi ngifuna ukuthi uzobona ikamere yendodakazi yami wase uyangidonsa ngayobona ikamera yendodakazi yakhe hayi nayo inhle wathi no angingaqedi uzobona ebathroom indlu yami ne-bathroom nginebhavu wase yangibonisa wathi nali ibhavu yalibona ngivula amanzi ngivele ngingene ebhavini ngigeza ngathi hayi mama hayi sengibonile manje sengiqedile kodwa engikushoyo ukuthi bantu bakithi i-ANC yenze izinto eziningi zokuthi kube nentuthuko la eSouth Africa. I-ANC iyenze izinto eziningi zokukhuphula abantu bakithi. Abantu bakithi baphila ngconywana kunalesiya sikhathi sika-apartheid. And sisazoguqula impilo zabantu
bayathanda noma bathandi sisazokwenza lokho ngoba sinemibono sinamaplan siyayibona indlela esifanele ukuthi sihambe kuyo ukuya phambili sizokhuluma ngakho konke lokho ngomgcibelo uma sithula imanifesto yethu so nina ke ma comrades njengama volunteer ka ANC kubalekile ukuthi singama volunteer sikwazi ukuchaza kahle le manifesto enizoyibona ngomgqibelo nikwazi ukuyichaza kahle uma senza i-door to door ngoba umsebenzi wethu uma siya okhethweni kufanele ukuthi kube umsebenzi esizowenza ngokuzimisela sikwazi ukuthi sicacise yonke into kahle yes inkinga zikhona abantu bakithi banenkinga endaweni eziningi amanzi ayinkinga kakhulu amanzi asaseyiproblem kodwa sinayo iplani ephelele ukuthi amanzi sizowasebenzisa kanjani na siyakha amadamu sifaka amapayipi sakha izindlela sakha izinto eziningi ukwenzela ukuthi impilo zabantu bakithi zibe ngcono so my comrades kufanele ukuthi sicacise kahle ipolicy zikaKongolosi ngifuna ukugcina ngokuthi uma siyobeka ilanga lokhetho kusho ukuthi i-campaign yethu iqalile ngokwempela okwamanje nje sisafuthumaza izoqala ngokwempela once sesibeke ilanga lokuthi ukhetho luzoba nini na ngifuna ukugcina ke ngokuthi njengoba ngibona amaflag alama comrades aphethe amaflag asePalestine amaflag asePalestine sithi thina singumzansi Afrika sime nabantu basePalestina ababulawayo lapha eGaza siloko sibona ama-TV ukuthi kubulawa abantu ePalestine sithi abantu basePalestine sihamba nani sihamba nabo sizohamba nabo ngaso sonke isikhathi njengoba uTata Mandela wasifundisa wathi inkululeko yethu ngeke ize iphelele usifikela laba abantu basePalestine nabo bangakayitholi inkululeko yabo so sithi sima nabo laba basePalestine nabanye base-Afrika kwamanye amazwe comrades i-campaign lesiyongena kuyo iyawuba i-campaign efudumele izoba i-campaign esifanele ukuthi singene ngayo sizimisele ngoba onke lamanye amaqembu laba amanye balokhu bahamba bethi nywe bakhuluma izinto ezimbi nge-ANC sifuna ukuthi sibabonise kahle ukuthi African National Congress izawina kulolu khetho luzayo bayathanda noma abathandi sithi i-African National Congress izoba iphethe khona la e-KZN izawuphatha futhi national nakuwo wonke ama-province nase-Western Cape sithi nale DA ephethe i-Western Cape basop ngoba sesendleleni sizoyihuka leyo Western Cape ezandleni zenu so comrades i-campaign yethu seyiyafudumala manje iyabonakala ukuthi i-ANC ngempela iyaphila ngibonga kakhulu ukuthi nina as volunteers nenza ukuthi i-ANC ibonakale i-ANC iphile and i-ANC ibe nezwi izwakale kahle so ngifuna ukuthi ama-branch way lapho ema-branchini comrades that is where we are going to win the election if i-branch yenu ingaphili then asizokwazi ukunqoba
Sizanqoba uma ama-branch wenu ephila kahle, ama-branch wenu abonakalisa kahle ukuthi asebenza nomphakathi. So ngomgqibelo ke sithi masambeni ngobuningi bethu siyogcwalisa iMoses Mabhida. Sigcwalise iMoses Mabhida ishukume neSouth Africa yonke ishukume babone ukuthi i-ANC iyaphila, i-ANC izawukhokhela, bayathanda noma bathandi. Forward to victory, forward. Forward to victory, forward. Mahlome. Mahlome. Amandla. Amandla. Viva ANC, viva. Viva. Yabonga. Ulole wa